Znači, nakon okupljanja reprezentacije i napornog tjedna koji nas je čekao sa napornim treninzima, ovu utakmicu smo jako dobro odigrali, istrčali smo dosta kontri, naravno imali smo dosta grešaka u zabijanju zicera što trebamo popravljati. Za 3 dana nas čeka utakmica u Varaždinu protiv Koke i nakon toga se okrećemo novom kolu Lige prvaka protiv ekipe Esberga i znamo da će biti jako teška utakmica, mi ćemo dati sve od sebe da to prođe u najboljem redu. Očekivano visoka pobjeda, ono što je meni kao treneru važno naglasiti da smo raspodijelili minutažu, da su sve igračice nakon dobro odrađenog tjedna, kad smo malo jače odradili pred nadolazeći vikend kad igramo osminu finala protiv Esbjerga, odigrali smo jednu korektnu utakmicu protiv ekipe koje smo osjetno bolji, na kraju visoko pobjedili. Možemo biti zadovoljni pristupom, angažmanom igračica i to je najvažnije za istaknuti u ovoj utakmici.